Baba wami oyingcwele, Thixo waphakade, Nkosi yamakhosi, Nyazi lwezulu, ongithumile Baba ukuba ngime phezulu kwalolu lwandle olungaka labangcwele bakho. Ngiyafisa Nkosi yasezulwini ukuthi umsa wakho Nkosi ohlezi uthanda abantwana bakho Nkosi ngawo nami bese uyangithanda. Sisemkhosini omkhulu kaJulayi, lapho Nkosi uziveza ubuNkulunkulu bakho kaninginingi. Sithathe amavesi azawuvuma ingoma 0151. Libongeni bantu nonke COVID for 2020 ufona inkosikazi engumantulu wakaMbeje ngingumshumayeli etempelini ekulo. Ethi le nkosikazi, Shumayeli, unehlobo zami angathi seselamonti ngokuhlala manje. Lezi hlobo zami ithole umntwana. Lo mntwana usenenyanga ezintathu afike emhlabeni. Bangithinta uJulayi. Emavikini okuqala nje uJulayi ungenile. Akusuthi ke utholakele
ngabo April lo mntwana. Lezi ihlobo zami zithi wema wena masihlangane phakathi komndeni sihlangane phakathi ekhaya kukhona into ezenziwayo uhleze usho ukuthi ukhona ushembe ukhona unyazi wezulu. Lalela ke la ikathola umntwana lo mntwana esimangaliso ngaye akahlukanisile ukuthi uyinhloboni umntwana. La kufanele kuvele khona isitho sakhe sakasese akho lutho. Inyanga sezintathu besisaba ukuyikhuluma lento ngoba sisabathe asizakala. Kodwa sesicabanga ukuthi wena njalo phakathi komndeni hlezi usithethe konshebe. Uzusimeme uthi abantu benifike ethempelini kumshumayeli mhlambe nofike nimbone uNkulunkulu usakele nayo inkinga sibhekene nayo sizake manje thatha thina usise lo mshumayeli wakho asinike ushebe. Ethi mina utheni uthi ushumayeli ngibaphendulile ngathi anginankingi kangakho baba ngifonela ukuthi laba bantwana bayeza beza kuwe wena isho usuku ukuthi bafike nini. Awu mphepha ngisho njalo kuyo. Awu mphepha usho kanjalo uthe he ngithi hayi kulungile ke abese ngisasho lokho futhi ngithi bazoza bezowenzani kimi ngoba mina angiyeli shemba abamfunayo wemphepha abeze ekhaya bathathe mina siyokushemba. Bese nini kwakulesini usuku engangikhombile engangikhuleke ngalo ngasebenzi kwathi tukutuku hamba ama-hour amabili amathathu kwase kufona abantu laba ke bayifonela ngqo banike umuntu nje inamba baxakekile sebehamba emhlabeni kwathi hayi mina indaba yeli ifuna ushembe hamba nofuna ushembe umuntu ozoninika ushembe umshumayeli la inamba yakhe efoneleni. Base bayifonela laba bantu Shumayeli sinenkinga nje ngathi mina ozani ekhaya ngolesine ngoba ngolesine sizohamba siye Ebuhleni sambe nami. Yathi qhamuka lemndeni ngembili ngolesine ekuseni bobabili beza nemoto laba bantu. Uma ngiphume ekhaya ngitsebengitshelile ukuthi naba abantu bengena imoto ziyangena ziyalandelana zijaha isikhathi besishilo kwaku7 ekuseni. Mangiphuma ngiza kubo bese ngicabanga ukuthi hawu ngithe konje laba abantu abeze nemoto bezothatha mina bobabili ngizokwenza kanjani manje ngoba ngangena komunye ngenza iphutha ngangena komunye. Uzothi mangabe sesihamba sibhekele endleleni athi hayi mina vele lo mshumayeli akaphela akahambisi mina uhambisa la ngene kuye emotweni alahlekele yithemba. Babingelela sabingelelana sabuzana ukuthi obani kwakuhle ngase ngibuyele endlini. Uma sesendlini ngase ngithi angithathi yakithi imoto bena bese bengilandela ngithi asambeni sesoficana Ebuhleni. Saphuma abantwana bengcwele phakathi kwalomuzi ngiza nabo laba bantu ngiyazi ukuthi kunemgomo kaHulumeni ethi abantu bangahlangana. Ngiyazi phakathi kwalomuzi ukuthi lemgomo kaHulumeni iqashwe ngesolo Nkosi yamazulu omhlaba uthi kuphela wena vele sibili. Ngoba babukuze sifise nje ulalele yonke into wena ongayibhala nje ethi yoko. Wathi manaza sahloniphane bangcwele sihloniphele lelizwi elaliphambile liphume kwi-state sakithi sahlonipha safika phakathi kwalomuzi ngihamba labantu nginakho ukuthi njoba siya ezulwini umthetho wethu sesingangeni. Safika phakathi kwalomuzi uma sisamile lapha ngasempompini neyimoto ngoba sigadile ukuthi kwenzekalani ngoba ecekeni nabantu abayaluzi.
Ngithi ake silinde ngisho kuko sengimiphandle basemotweni zabo bona mina sengimiphandle. Ngithi ake silinde kancane sibone ukuthi kwenzakalani. Uma ke isikhathi sihamba ngabona isango livulwa kwaqhamuka umshumayeli ugatsheni wathi kuthiwa bazobika abaze lapha ngamasiko. Ngathi sambeni sasuka sangena ngaphakathi. Uma sike ngaphakathi niyazi ke bangcwele ukuthi lapha ekhaya uNkulunkulu uyakha ulungisimuzi wakhe. Sakhamukela enkanankaneni. Ngihamba nabantu abathi bafuna ushela. Ngihamba nabantu abalindele isimangaliso mase sebebona lo sheba bayabuya. Safike saguqa kuyaguqwa lapha ekhaya. Ulindizwe ukuthi kuthini. Isikhashana siguqile kwaqhamuka ingane. Singcono manje sihle sesithe ukuhlobo. Kwaqhamuka ingane iqhamuka ngale kwaso yeza lengane kababa yafike yaguqa lapha yayisithi uthini umshumayeli ngase ngibika ukuthi ngihamba nalaba ngase ngithi ke abahlambuluke bahlambuluka ngase ngithi nikelani banikela base behamba ke umntwana maNazaretha ithi kanje ingane iyasibonisa ithi ingane kanje iyakhangeza ngithi shembe laba bantu bazothifeneza nike intombazana imali ekhambe ngale kwezidlu lezidlu ezakhiwayo engaphelile. Kanti shembe namhlanje yenza umsebenzi wakho ngoba wena uvele sivile. Yahamba ingane yasitha isikhathana yabuye yaguqa lapha yathi uthi baba inkosi imbusisi. Amen. Ngathi khalile amen sekuphelele. Basho bathi amen uyingcwele balekelela ngibafundisa bathi sekuphelile ngathi nasekuphelile. Yayisibuya ingane ngamandla yathi uthe ubaba abadala bamntwana bawuthola amanzi namafutha bageza umntwana ngamanzi njalo mabemgeza bafuthumeza amanzi bese bethi photo lamanzi bese bephinde bethatha uvaselina bamgcobe ngawo umzimba wonke kodwa bese beqinisa la kufanele khona kuvele khona isitho. Ngathi phindani nithi amen uyingcwele. Baphinde laba bantu ngathi sekuphelele sesizitholile lezi zinto eziyalelwa uNkulunkulu saphuma ngaphandle kwesango. Uma sesingaphandle kwesango sekufanele bahambe. Ngathi ke bafowethu senohamba nonyazi seyihlukene indlela bahamba babuyele nabo kuvele kakusondile nami kufanele ngihambe ngibuyele ekhaya. Sabuyele ekhaya uhambe unyaka uphele wonke u2020 uqala u2021 uhambe futhi nawo uthi mawuthefika lesibili kuJuly ngithi ngiyafika ngiphuma emsebenzini ngingena nje ekhaya la khala ucingo iyo le nkosikazi engishoyo ithi mshumayeli ngithi yebo iduphi ngithi ngiye ekhaya njengamanje ngisuka emsebenzini kodwa angizohlala ekhaya ngizofika ekhaya ngithatha imithwalo ngibuyele ngePheni ngeke phela ngayi uNkulunkulu ngoba selivulile izwe noma ikhona igome ekhona. Wathi hayi baba mana kancane ungasheshi uhambe. Ngithi mina kwenze njani? Uthi kufona laba bantwana engangibanike wena ngoJuly ka2020. Bathini laba bantu? Bathi baseThekwini bayacabanga ukuthi mase bedlela uTheku la inkinga sibabhekile laba bantu bathi bayakushembe bayobonga isimangaliso shembe senzile kubo. Manje basenkabeni yeTheku bayabona beshiya iTheku iziphiso ezinye bazoyithola ngoba kuphuma iTheku sebezongena kanje bangene ona drive bangene emaphasejini ezo lapha ekhaya azikho itolo mhlawumbe ngcono eThekwini bangafuna. Angisho mina ukuthi yini kufanele bayithengele ushembe. Akuthengwa agolide
hayi baba uNkulunkulu impela into engiyithanda kuwe nyazi wezulu awuzifihli awuyifihlanga mdlana mhla ufika uyaroka baba uroka ngayo yonke indlela uma sisho sithi 100% sithi siqhubule sasho uwe wathi 100% unyasi wenze njani lo mntwana okhuluma ngaye yini emehlele wawusuthi laba abantu bafuna ukuthenga into abazoyibonga ngayo ngoba mina ayikho into engiyibonayo eseThekwini efanele lo nkulunkulu noma ngingabheka phesheya eNgilandi angiyiboni into efanele lo nkulunkulu olapha kulo muzi ongathiwa kuzobonga ngayo mhlawumbe abanye banayo abanye bazi bathi hayi lo akusamfanele sekokwani lokho bathi laba bantu senze njani pho uma kunjalo ngithi mina hayi abangene babheke behlise zonke izitolo babheke lokho kohlala enhlizweni ukuthi kumfanele uNkulunkulu kobe kumenele bathi yazi alikhuni into ngathi nayi bhekana base bebheka ke ngendlela babheka ngayo base bethi uphi ngathi ke ngiyasuka ke ekhaya bathi sicela sifikisane Ebuhleni ngathi kulungile ngathi into umkhokheli ngathi umkhokheli uyabakhumbula abantu laba kanje wathene ngathi ke uthuma sambe seBuhleni safika phakathi kwalomuzi masifika phakathi kwaleli khaya ngiyabuza ukuthi kwenze njani ngoba sesongene ezulwini unina lo mntwana uthi phakathi komsuku uthe uyanyakaza embhedeni umntwana ke njengoba ekulesi simo abelungu babhora lapha bayaza bake babholwa ngasibholo kodwa wabhola umntwana waxhunyaniswa ukuthi umchamo uphume ukube khona ngoba useyingane bakhandite izikhwehli edonsa umchamo epipini uphushele esigubhini esincanyana nje singaphandle ithi ke lenkosikazi ngithenje nyakaza ngezwa umanzi uMbheje ngase ngithi hawu ngasibulala isigubhu somntana nami ngase kuzoba njani uthi ngasukuma uthi ngabheka uthi ngathi ngiyaphakamisa umntwana ngibheka lesigubhu hayi isigubhu asinalutho siyaphila hola manzi uthi hayi ngoba isebusuku uthi kuthume ngishintshe into zokulala khipha amashidi bese ngibuyisela amanye bese siyaqhubeka siyalala uma futhi sekusa uthi kwaku4 isikhathi uthi ngasifuka izesikhathi uthi u4 manje uthi manginyakaza futhi kwenzeka into efanayo uthi bese kuphinda futhi ngithi hayi ake ngishintshe umntwana uthi ke manje umanzi kwayena uqobo lwakhe intazembethe uma ngibheka isigubhu futhi asinalutho uthi ngalesikhathi ke ngimkhumula umntwana uthi mase sengimbamba imlenze ngimdonsa lokhu kwamaromba uthi ngiyabona hawu ingane yami ngiyazoyila uthi angibange ngisalala uthi ngathinta ubaba wakhe sathinta ama-specialist akhe esibhedlela ngoba akaxilonga nombani uthi sambathinta bathi ayilungile uzali phuthumani uthi sasuka sahamba saphikelela khona esibhedlela uma sifika uCharles kwenze njani silethe nathi ngani hawu pho bekwenze njani bengekusasa bathi cha umntwana unenkinga asazi ukuthi unyazwe yini kodwa futhi sinenkinga asazi noma lamanzi aphuma kuye noma kwenze njani uMbheje uvusana baba manje abasakwazi ukuchaza kwathiwa mletheni wathathwa kwathiwa imali ngaphandle wafakwe odini uthi lo nkosikazi maye umntwana eselele la eodini uthi baphezulu kwakho udokotela ukhona kodwa udokotela okhehla osefana ngaba ngasasebenzi imisebenzi sengibona khona bangena abahulumeni imisebenzi ihlezi namaxhega belungu lapha ekhaya sinezinsizwa ezitsha sineyintombi amakhosazana sinisho amakhosikazi ngolungulo efundile kodwa imisebenzi namhlanje sahleli namakhehla belungu wena osebenza la gqilazwa khona meke wathi 55 phela sithi hayi wena pension abe khona
sebekhamile bawulikami olithi balikama balikhipha cha le mthetho fanele ibukeze bakwethu uze kuzoqashwa abantu. Lithi ke leli khehla lomlungu ngenani la uzani la ladivula icapha wayesengena lo nkosikazi nalaba hamba nabo wasebuza umlungu ukuthi lo msebenzi lo mntwana ubuza ikhehla lomlungu uthi mhlawumbe liko 86 or 88 ingoba lizosebenza into ebucayi lisebenza into ebucayi lilandoleyo ukuthi likhokhelwa kama millions likhokhelwa wona ngalo ndlela bathi bona asibisanga ndawo hayi hey khuluma iqiniso limsephi lo mntwana imuphi umuntu kusho ikhehla lo mlungu imuphi umuntu elimisekela lo mntwana waqala unkosikazi yabuya ingqondo ukuthi makukhulunywa ngomuntu esiyekena ushele oye manazaretha awufunda imisebenzi 222 emuphi umuntu elimyisekena lo mntwana baqale yabuya ingqondo ukuthi ukhona umuntu esimisekena lo mntwana noma isikhathi esambile ushembe uyayithola madoda madoda ase-South Africa akwa-Israel angikho-ke Israel lapha e-South Africa akenizwe lamazwi uJesu waseNazaretha uJesu lo waseNazaretha obatshaza umhlaba wonke kwaphoqa abantu ukuthi abakhonze yena waseNazaretha umuntu emamshumayo waseNazaretha lapha ekhaya uyini umuntu oqiniswe uThixo kodwa kuphela lo muntu unento ehlukile uqiniswe uThixo phakathi kwenu ngemsebenzi emkhulu nangemangaliso nangesibonakaliso uThixo azenza ngaye phakathi kwethu njengalokhu ngiyabonga nikwaziyo ukhona ongazi umuntu lo kodwa lo muntu unento ehlukile kukhulunywa ngoJesu nalo mlungu ukhuluma ngomuntu bathi kama sakhumbula ushembe unyasi lwezulu lithi leli khehla lalelani lo mntwana njengoba kade siphezu kwakhe sesimxilongile lento elithi nokulimala isitho sakhe sengasese namhlanje lo mntwana uyintombazana izwanini ke simtshele simhlonile sodokotela thina soqophesha sesimhlonile sambheka saphelela kwistage somnyaka we-9 u9 years ukuthi kusuka manje koshaya u9 years uzophila kanjani lo mntwana yonke into yakhe yomntombazane izobe iphila kahle perfect kodwa makuphela iminyaka yo9 alombuyisa nimlethe kimi ngiphinde ngimbheke futhi ukuthi akanawoni izinto noma kodwa njengamanje uzozenzela yonke into ngalesitho sakhe siyaphila ayikho futhi into engekho yonke into amasosha omzimba so ayasebenza intombazane leyiphelele angazi baba ukuthi abantu bafuna sithi igama lengane uLoluthando amen lonyasi babonga laba bantu ezulwini babusiswa inkosi yamazulu nomhlaba umuntu ke ubuya benovalo lokusondela njalo ezulwini kodwa laba bantu saphela nabo nje eMbenge njoba sabike naseMbenge saphinde saphela nabo futhi yohamba ingane yabuya nesifusiso wasekuphelela ikhona isaphila eNazaretha amen bathi indaba enkulu eshiwo umlungu ithi ke lenkosikazi ngimchallengeile lo mlungu ngathi wena uzobukephi emveni kweminyaka yo9 njoba ungaka nje sekubonakala ukuthi sekungathi khona la kiwa khona uthi lo mlungu uyedelela
into okufanele uyenze wena hamba kushembe ngoba uyabuza ukuthi yiphi umuntu uthi ushembe omuphi wasebuhleni unyaze uthi hamba uye kuye uyobonga uNkulunkulu loyo. Literally like a very good. He is a black Messiah. Yeah. Hamba kuye. Baba angcwele Nkosi yasezulwini. Iyahamba lapha. Ikhishwa imingcwabo usho la ulungenile. Lo lisonto elidlule. Ngiyababaza Nkosi ngibabaza wena ngixoxa indaba. Ngaphuma ke ngiyongcwaba kulokho kade ngihambile ngesonto bengiyongcwaba isihlobo sami noma umzala kama. Le shazuka mangifika bakhona amaNazaretha base bethi ayisefika umfundisi ngithi mina ngithi la kwathi awusekho umfundisi kaPhathikozo ayiphathikozo yakho Nkosi yamazulu nomhlaba yokubabaza ngoba kuhle ukubamtababaza ababaza uNkulunkulu amkhonzayo. Izolo Nkosi amakhosi ekuseni sengibona qinqi uyabona ke wathi babahlukana no WhatsApp manje kodwa fanele ngisho ngoba umsebenzi wakhe baba egcwele emsebenzini bayasikhomba ngoba sisebenza nabantu nezinto sikhuluma ngakho communication ugcine kodwa usumnika umuntu omunye ukuthi hayi ngithinta bayibheka futhi ayiboti nayo le number ngoba bafuna ukukuthola ngaso sonke isikhathi. Angizami njalo ukuyigcelela intethelelo noma ukuyiboza kodwa uNkulunkulu ngithi akube kuhle kuwe Nkosi ngoba bekwenza umsebenzi wakho. Ngilalele hawu ugogo lo omncane wakhona lapha kwaSithole uMangcobo baba amakhosikazi ke amahlanu kumkhulu ngithi umkhulu kumnyeni wakhe kwaSithole. Ethi le nkosikazi umfundisi wami ngithi mina ugogo uthi lalela njengoba usuke la ushizolo bengingcoba ngesonto zikhona izinto ezikhulumayo ulungisa umsebenzi kaNkulunkulu nakubantu. Uthi besinqwabi ngesonto emina ekhaya sengilele ngibona inkosikazi angizoyilandelisa ngendlela efanele kodwa ngifuna ukusho ukuthi le ndaba eyakho Nkosi ngoba ukwenza umsebenzi wakho. Uthi kukhamba inkosikazi ebimpofu esikhulile yafika le nkosikazi yafika eduze kwami yathi wena umthetho wakho awazi la ekhaya ukuthi washada phakathi kwalumuzi wabhincisa isidwaba namhlanje siphi lesidwaba awuzazi ukuthi inkosikazi uyazi ukuthi lesi sidwaba isona ozokwazi ukuchitha ngazo zonke izinto njengoba unjena yini ozokwazi ukuyinqoba singekho lesi sidwaba kuwe. Uthi yathatha le nkosikazi endala ekhulile uthi wavuka wathuka uthi wayesebuze ekhaya ukuthi hayibo ikhona inkosikazi nje la ekhaya empofu base bechaza ukuthi hayi inkosikazi la ekhaya ezala umkhulwane ekhaya. Uthi nje singiphethe kabi ke mfundisi njengoba ngikhuluma nawe manje ngishayela udade wethu kade kuwo 7. Uthi wesisi shadele kancane lo dade wami lalela ngibone sisemzini okuthiwa kusebuhleni abawona amaNazaretha. Hawu ngiyababongela ababekunyawo labo phakathi kwaThomusi. Amen. Uthi sithesi phakathi abantu bebaningi kwaseqhamuka umuntu ofaka ingubo emhlophe eyijazi uthi ke le ngubo ibisithawule emaqakaleni nezingalo zakhe ifike ehlakeleni lapha uthi wehla lo muntu efaka isigqoko uthi ekhazimula uthi ngalesikhathi ehla ezaphansi uqhamuka phezulu uza phezulu kwabantu njoba ningaka uthi bethi laba bantu amen wingcwele amen wingcwele. Uthi basho laba bantu basho uthi uthela umuntu mengama phansi uthi ngambona ukuthi ilokhu unyazi lwezulu.